بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Mauli mga kakasihin Allah subhanahu wa ta'ala, mga anak apo na mo tiranan, haruman ini, gumanap na isab kami simpangadjian, aming kabiyak sahan sing kitaniw. Biya sin waktu ini, pagdungugon taniw, in kalam sinallahu subhanahu wa ta'ala, iban day nga hadis, sinjunjungan taniw alayhi salatu wassalam, salta masi-masikitan niyo pangadjian, bunga simpag-iman, aula-aula na tuod masi-masikitan niyo, habunga simpag-iman, antara singguru iwan simmurid, bunga simpag-iman, hinduan singguru immurid, damikian bunga simpag-iman, tiyayma simmurid in panghindu singguru niya. Mga kakasihin Allah subhanahu wa ta'ala, ay namo pa ikatukbal in ganap pangadjian, mabaya kami manalam salam ha mga anak apo na mo at tiranan, amin sa barang abutan sin pagpamahalaya kini, makamataud halapal. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulidain dito intuhan tanyo Rabbul Alamin, makasi iwan malasya haipon niya. Aula-aula na yung mga sila nagulal, giulal sin Allah subhanahu wa ta'ala, hapalman niya. Innal ladhina amanu, sa bunal tuudim mga sila, malingkat yung pamarat saya nila, malingkat in amal nila, Yarituan ng pagtawaran
kinallahu subhanahu wa ta'ala kanila. Puasing kanabihan iban karasulan, nagpasampay. Piyasampay si mga sila. Amin hauling zaman ini. Ingkaagi nila nagpasampay. Kaya nuking nila hakakitab-kitaban. Ingkaagi nila nagpasampay. Hakatan. Kaya hulaan si Manu siya hababaw singgum ini. Di magpak na maun kanila. Ingkalam si mahasud si mahatinggi. Mga kakasi sinallahu subhanahu wa ta'ala. Biyaitaan kita niyo si mahasud si mahatinggi. Amin mga sila bariman hakulalan sin Tuhan. Sila yan aw niya amalan nila. Wa amilu salihat. Intapil sin iman nila. Sarum sa adlaw. Wa amilu salihat. Iya amalan nila. Insa barang marayaw. Piya paamalan kanila sinallahu subhanahu wa ta'ala. Usog babae, maasbata, himiskin iban hirayahan. Ingkatan piarat saya nila, tiyapilan nila, sinamal, yamalan nila inhinang, kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wala nila na iammalan ng kabayaan nila. Na pagkabihad to, malingkatin pamarat siya nila, salta iammalan nila, insa barang papaammalan sinallahu subhanahu wa ta'ala, palman sin Tuhan kanila. Lahum aun kanila yan. Hisin na may taon kanila yan, tagda po sin langit, iwan sin lupa. Ampain ta umamayta. Misam pabiya din nilaggo sing kawasan niya. Limited da. Aun da dyan kaan niya. Ada kalabaran niya muna, dengan kawasan niya. Ada kala kawasan niya, iban alta niya, imuna rin kaniya. Ada punin mahasud siban mahatinggi, way nasakop hadto. Dahil nga sabab yan, piyaitaan sila, lahum awong kanila. Imbar iman bang piyaitaan sinallahu subhanahu wa ta'ala, awon kanila kuyag. May tayad to. Dagpakin jantong nila, pakabayaan sin Tuhan. Timataaluk in akal nila, pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian timataaluk in pikilan nila, pamahasud si mahatinggi. Lahum ajrun ghairu mamnun. Kaya taan sila sinallahu ta'ala, aun kanila tungbas. Ghairu mamnun. Di maghublaw. Di magkabugtuing karayawan nila. May tayad to. Wala nabugtuing palsugpatan nila patuhan. Wala nabugtuin hinang iammalan nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, aun pamungkato tanyo si mga sila, hadaman,
sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Injaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagtag-ipon patuhan sa rayaw-rayaw. Dahil nga sabab yan, aun kabtangan, sabda sinjunjungan taniw alayhi salatu wassalam, khairun nas, in siya rayaw-rayaw manusia, nagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, na marat siya patuhan, yamalan nila yung kabayaan sin Allah ta'ala, amunin hamasan niya. Impangasubo, immasa ini, makasingod baha sin masayad do. Mga tuwan, bukon hat makasingod, kalabihan pa. May tayad do. Sababin ummatin ni sa taud-taud ni'mat tihil sin Allah Ta'ala hikakusog nila magtag-ipon patuhan. Ampayin sila yadto tiyo-tiyo da. In ni'mat yan ughara kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa kawatuan. Mga anak po, tiyugila, sinjunjungan taniw alayhi salatu wassalam, khairul kuruni karni. Hinsarayaw-rayaw masa, amunalong ni masa. Impangasubo tak marayaw. Sabab wala sila imibog simpya ibog sin tao in kaya ibugan nila amin paibog sin Allahu Ta'ala. Bang makaibugin dunya pagpasyalan, labi makaibug inadlaw ka na pagpasyalan. Bang marayaw pagpayguan hinang-hinang si manu siya pagpayguan higadda ka tagitunggi ba? Hataas buod, marayaw pagpayhuan inadlaw ka na. Dahil sa babihan mga anak po, yaring kabtangan nila, khudu ma tutikun. Khudu min al-a'mali salihah. Pag anggaw tayo niyo tuudin ng marayaw. Ampa kamuri magsusunad, law ka na. Sebab dia dunya ini, walang na magsusun. San awon tiyo-tiyo. Na. Hinangan niyo tuudin, hinang painang sintuhan ka niyo, karausan niyo. May tayad to. Sa lugay ni hihinang, hindi akan kanyo sin Allahu Ta'ala, la tangkati'ul adr. Di bugtuon sin Allahu Ta'ala intutong basan niya. Dahil di hadun niya ini, sambil paadlaw ka na. Sa kawa, apabila biyugto na sintao in pamarat saya niya patuhan. Biyugto niya raisab in pagtag-ipon niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabab timaallok na siya, pakabayaan niya, iwan pakabayaan sin sila. Sin sa mata-mata in Allah Ta'ala biyaitaan min nabi niya, iwan sin ummat niya, la tu'jib ka amwaluhu. Ay kaumahaylan sin taud sin pangalta nila. Ay kaimibog ka nila. Bukon makaibog hindi hadunya. Bang makaibog hindi hadunya in iyan pa niya. Magkalanyap, magkaway, nadlaw akhirat. Bakya. Amo yan mga anak po.
Impanyuk-nyukon na to, alawm sinjantong na to ini. Aula-aula na hamasa na to ini, matao din tatandasan. Matao din tutukasan. Pihara tong sinallahu ta'ala ummat ini, sumarawa to, aning pangasubok. Kapasan na to bayan? Oo. Maita, biyabaitaan kita nusin Tuhan. Bang maaon bihay ni rikaw ha ini. Amanu wa amilu salihat. Naghinang namang imano siya. Doon kau hay nang marayaw kabayaan sin Tuhan mo. Na bangyad to na hinang simmano siya imbihad turagbus. Yukrimukallah pid dunya wal akhirah. Honorable kau patuhan. Dahil di dunya ini sambil paadlaw akhirat. Maita, iagad mo yung kabayaan sin Tuhan, wala mo na iagad yung kabayaan mo, iwan sin kabayaan nila. Ito mga tuan. Marayaw inggulalan sin Tuhan kato, dahil singgulalan tahabaran ta, iwan singgulalan nila. Uno pa mga tuan. Adkhalahu Allahul Jannah birahmatih. Wairun tao makapasud tao pasulga. Bukun siya tagdapusin sulga. Way pagbaya-baya niya sin sulga. Magbabaya-baya. Amun tagdapu ka niya. Hisiyo, Allahu subhanahu wa ta'ala. Na apabila intaw ini, yaon siya hakulalan sin Allahu ta'ala, bukun siya hakulalan sin baran niya iwan sinisiw-siw na tao, hika isa, honorable siya patuhan dahil niya dunya sambil paadlaw akhir. Hikarua, pasurun siya sin Tuhan surga. Harahmat niya. Maita siya pasurun sin Tuhan surga harahmat. Hasabab kurik katan inhinang daakan kanya sin Tuhan. Wala niya iagad in roadmap kabayaan niya. Hangkan siya pasurun sin Allah Ta'ala surga. Harahmat niya, iagad niya tuod in road map kabayaan sin Allah Ta'ala. Turan niyo mga katay manguran. Dahil nga sababihan, parman sin Allah Ta'ala. U'budullah. Pagtag-ipon sadya kamu patuhan. Ayaw ka mulisuan magtag-ipon patuhan. Di makaliso, di makahukaw. Magtaat patuhan, iwan mag-ibadat kaniya. Maita, siya'y nagdirihil kato kusog. Siya'y nagpapanjari singkatan, kakukunahan tahabaranta. Aula-aula na imbaranta. Dahil nga sababian, indaakan kato sin Allah Ta'ala, di makahukaw, di makaliso, sarawa makakuyang. Ubudullah. Tunggalan niyo sa diyang pagtag-ipon patuhan. Iwan kuyag,
Ay mo pakuyagain akal mo, ay mo pakuyagain pikilan mo, ay mo pakuyagain jantung mo, bang bukong kakuyagan dengan Allah Ta'ala. Maita, hi Iblis magpakuyag. Ini ba ni Iblis magpakuyag? Intao magpakuyag. Unim marayaw kakuyagan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. In kuyag sintao patao aun jangkaan. Limited lang simbahan sa bata bago. In kuyag sinallahu ta'ing kuyag dengan Allah Ta'ala kimuyag kabayaan sintuhan. Way jangkaan niya. Dahil nga sabab yan ng mga bariman, di nila gantian ing kuyag para astun. Sabab lamod deng ang mga hinang nila sa room sa adlaw subay halom kuyag. Ubudullah. Pagtag-ipon kamu patuhan halom kuyag. Wala tusyriku bihi syai'a. Iwan ayaw sadya kamu magsakuto patuhan. Hang sulagunon. Na, mga tuan. Biyadin indagbus. Simba nga sila nagtag-ipon patuhan tunggal. Iwan namarat siya patuhan. Iwan iamalan nila yung kabayaan sin Allah Ta'ala. Number 1. Ingkatan hilalaungan nila panauhid. Ingkatan hilalaungan nila pag-iman. Ingkatan hilalaungan nila sud pahukuman kabayaan sintuhan. Naturan yung tuwan magkabtangan bihaon, harap pa kain, sud pa kain. In sila siyabot sinallahu ta'ala yung sipat nila. Wa ija khatabahumul jahiluna qalu salama. Di sila magbibisara mangi. Bang sila bisarahan mangi, sambagon nila marayaw. Ito yan. Maita. Ibadur Rahman. Ya'rifuna al-haq wal-ad wa yarhamuna an-nas wal-khawf. Kaya ingatan nila yung kasabunala ni wansing kaadilan. Salta liyasan nila yung pagkahin nila iwan simpia panjari. Way bihandayaw. Imbukon sila, baran nila din lasaon nila. Ubus ng parakala. Sabab kiuyakan na siya baran niya. Nisandan, nahansul, natunaw na yung isiw-siw. Bangman imbaran niya, okay na. Na. Yadto mga tuwan. Hikarwa. Wa amaluhu tawhida. Inhinang niya pagtawhid. Inhinang niya pag-iman. Inhinang niya pangagad hahukuman. Aturayan doon. Dua na. Kabtangan niya, iwan sininang niya. Naaturun na to na hamasa na to ini, wang ya unda. Bangway, nabiya na hayaning kahalan na to. Magsusunging kalingugan, sabab wala doon na kabtangan ng kabayaan sintuhan.
Wala doon nakabtangan na yung pagtauhid, wala doon nakabtangan na yung pag-iman, wala doon nakabtangan niya insara kabayaan sin Allah Ta'ala. Kabayaan niya katantanin piaglapal niya. Hikarwahin na. Wala darunin hinang panauhid, wala darunin hinang pag-iman, wala darunin hinang pangakat niya sa sin Allah Ta'ala. Hinang da kabayaan niya. Hikatu, akhlaquhu tauhida. In pangaddatan niya sud papanauhid. Naturan yung pangaddatan sina nakapo na to biyaw. Lamod na yung baran na to, bangkanda siyo na. Pangaddatan haraan. Pangaddatan ha pagkaunan. Haristauran. Pangaddatan na pagtiaunan. Pangaddatan na pagpunpunan. Ampain sila ini. Akhlaquhu. In pangaddatan nila. Pakain na sila. Panauhid. In pangaddatan nila sud papag-iman. In pangaddatan nila sud pasara kabayaan sin Allah Ta'ala. Mukun pasara kabayaan nila. So yan doon. Hugot singgumi. Hugot si manusia. Paun si manusia nadat. Nabiyaon tuan. Anak di magadda ta maas. Maas di magadda ta anak. Raayat di magadda ta nakura. Nakura di magadda ta raayat. Manusia di magaddat pa Tuhan. Aturan niyo mga Tuhan. Maita, wala doon na pangaddatan niya into parakala. Wala nakasud pa pagtauhid, wala nakasud pa pag-iman, wala nakasud pa sara sin Allah subhanahu. Harap pagkain. Manuk-manuk, taka-addat sila. Wala sila minig, haaddat manuk-manuk. Hayop, binatang. Ununo na hayop, binatang, taka-addat sila. Wala sila rimuha ding haddat nila. Addat hayop da. Intaw bihawon tuwan, naglamu kay naddat. Turay niyo yan. Ada kala makasud paaddat sin hayop, ada kala makasud paaddat sin inisan na. Ampay bariman harap nila madtu patu perkala. Hikaupat mga tuan, haluhu ing kahalan niya sudah papagtauhid. Hikarwa, ing kahalan niya sud papag-iman. Ikatu, ing katan, kahalan na iban pakaradyaan niya, sud pahukuman kabayaan sin Tuhan. Naaturan yun ang kahalan na to ini. Nakapakain na si Mood. Nakasud nat pa-road map kabayaan sin tao. In road map kabayaan sin Tuhan, di na pagbasa. Yadto mga tuan. Sumunod. Wa da'watuhu tauhida. In pagdakwa niya. Sud pa pagtauhid. In pagdakwa niya, sud pa pag-iman. Pag-iman in pagdakwa. In pagdakwa niya, pagdakwa, sud pasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bihada
Doon na sabab yan mga tuwan, amara Allahu jamil anbiya'i wal mursalin min awwalihim ila akhirihim. Doon hayan. Amo yan, ing pardaakan sin Allahu Ta'ala. Hakatan kanabihan. Iwan karasulan de nga panagnaan sambil pakatapusan. Amo yung kagunahan sin ummat haulianin. Suway sila humarap madto. Palman sin Allah subhanahu wa ta'ala, inil hukmu illa lillah illa Allah. Inil hukmu illa lillah. Wairoon naman jarihum minang hukuman, hakatan pag-ibadat, hakatan hinang. Subayra hukuman sin Tuhan. Amara an la ta'budu illa iya. Nara aking katan. Ay kamu tuod magtag-ipon do kayong. Tunggalan na yung sadya yung pagtag-ipon patuhan. Bang mabihad to, zalika dinul qayyim. Amo yan yung pag-ara mamapuntun. Amo yan yung pag-ara mahatul. Amo yan yung way lingog. Anak ka po. Nawang nalingugin akal mo, nalingugin pikilan mo, nalingugin jantong mo, nalingugin kabuhi mo, iwan sing kamatay mo, wala ka uroon na kabayaan sin Tuhan. Wala kita niyo piyakari sin Tuhan pababaw sing gumini magkalingugan. Bukon. Rasul sallallahu alaihi wasallam halas niya naghaji, biyeta niya. Inna dima'akum haramun alaikum kahurmati yaumikum hada. Di manjari. Hinalta haram. Pagkabiyeta sintuhan haram, aun halal. Nari na kaingatan sintaw kung unin halal. Walakin na aksaran nasi la ya'lamun. Walakad ji'nakum bilhaq. Walakin na aksarakum lilhaqqi karihun. Sa bunal tuod pa man sin Allah Ta'ala. Na paratong namaun kanyong kasabunalan. Wairon na bunal din kanyong ring atuhan din bunal. Sa kawa. In kamatauran din kanyong kahukawan niyo na. Kaastulan niyo na. In kasabunalan din atuhan din kanyong ng kabayaan niyo. Na naginang roadmap pintaw kaniya in roadmap kabayaan sintuhan amin makaan kanila amin ikasanyang kanila tiay ko walakin na aksaran na sila ya'lamun kamatauran sinding si manusia sumulang magkufur palman sin Allah Ta'ala lan yuplihal kafir. Dituod sumanyangin nagkupur da hindi at dunya sambil padlaw akhirat. Turan niyo mga tuan. Nagkupur kaya hatian na unsara sa din niya karoon. Heto mga anak po. Na hindi takatutan niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam.
hinangan niyo to dininang marayaw. Sa lukay niyo naghinang sininang marayaw, ribog tuon sin Allahu Ta'ala yung karayawan niya. Na bang natubiyog to. Bugto daizab yung karayawan na to. Sa wala na to saan kaya na naman. Mga anak po, yari pampaman sin Allah subhanahu wa ta'ala. La busra yawma idin. Way kakuyakan nila hadlaw yan. Di na mo sila pakuyagun. Uy naman tayan. May tadi pakuyagun, hinda siyo yan, umindusan nila yan. La busra yawma idin lil mujrimin. Paman sin Allah Ta'ala, di na mo pakuyagun. Way kakuyakan nila. Hadlaw yan. Hinda siyo yan, mga sila kriminal inakal nila. Kriminal injantong nila. Kriminal impikilan nila. Inkabuin nila ingkatan, kignot kuhiwal nila. Sulang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Di na mo sila pakuyagon pagdatong nila pakukun. Turayan mga tuan. Naing kuyag diya doon niya, tiyo, da mga pila tahon da. Pag-abot mo kanuman tahon, bukon na kau makuyag. Apo, muri mo nakakilahan. Lupa, muri mo nakakilahan. Indo, min pangati mo adlaw. Turayan tuan. Na. La busra yawma idin lil mujrimin. Parman si mahasut si mahatinggi. Di na mo tuod pa kuyakun. Hadlaw susungon im mga tao tuba sa sabir hababusim. Im mga tao mupsido nang larak sin sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uy kakuyakan nila. Dahil nga sabab yan mga tuan, yarin pakuyag sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hamanga sila naginang marayaw. Palman si mahasut si mahatinggi. Radiyallahu anhum wa radu'an. Kimuyagin nagdaak, kiyaganda indiak. Ito yan tuhan. Ampay nagdaak, di na magkagunahan kuyag, hata uriaak niya. Amun diaak, magkagunahan kuyag. Nawanging kuyag na to, daing kato na niura, iwan daing kanila, bukun hanag papanjari kato, nagdagang na kuyagin tao. Nagpakita na kuyagin tao. Dahil nga sabi, ang bangway na ipamikuyag, lingog na. Bangway na kakitaan kuyag, lingog na. Bangway na karunguan kuyag, lingog na. Bangway na kananaman kuyag, lingog na. Turayan mga tuan. Radiyallahu anhum wa radu'an. Makuyagin nagdaak. Labing kuyag sindiak. Maita. Magkagunahan sila kuyag diya dunya. Bukon kuyag bihon. Sa kuyag tungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naring nga sabiad to mga katawte munguran. Yari pempalman sin Allah ta'ala. Walau anna ahlal qura amanu. Bang sadyay manu ti alawm sing kauman yan. Bukon sila nagdaruhaka, bukon sila nagmanja, bukon sila nang larak sin cara sin Tuhan. Sa iagad nila yung kabayaan sin Tuhan. Pialingkat nila, inatay nila tudyo pa Tuhan. Piataalok nila rap pa Tuhan.
wattakaw, salta nagmabuwa sila pa Allahu Ta'ala. Kiyukuyagan sila himinang sindaakan. May ta sila kuyagan. Sabab si makakuyag. Tiyang kisan nila inliyangan. Paman sin Allahu Ta'ala, pakuyagon na mo sila. Lapatahna alayhim barakatim minas samai wal ard. Pakuyagon na mo sila. Nauna ni pakuyag na mo kanila, paman sin Tuhan. Pakuyagon na mo sila. Dahil nga taas sin langit, yari hababaw singgumi. Dahil nga langit, pakumi. Turayan Tuhan, na makakaus ko simbihan turagbos. Di, punon na to na gaus na to, punon na to na ingat na to, di kita niyo makarihil kakuyagan ding halangit, iban ding di hababaw singgumiri. Bukon kawasan na to. Bukon pagbaya na to. Kansiyo, mahatut si mahating yun. Lapatahna alayhim barakatim minas samai wal ard. Ukawun na mo kanila. Kandasiyo. Hamanga sila timaallo kinatay nila. Pagkabayaan sin Tuhan, palingkat kabayaan sin Tuhan, wala timaalok palingkat kabayaan sin tao. Nauno, barakat. Manasim barakat, kasirul khairat. Patauron sin Tuhan yung karayawan niya. Yung tanda niya Tuhan na yung taod. Hasilpon sa dyan, namukusog, maupating silpon niya. Sa wala Tuhan, nakatahadyod. Nagtahadyod hadya pagtumbukan. Wala nakaibadat marayaw, nagibadat sa dyan nagtumbuk. Kita niya rin patta kahapon, kita unay sa bihaon. Impatta niya, biya din na lupa niya. Ligoon, dahon pakubol, halawm sing kubol, biadin nin lupa niyari niya pagkitaon. Turan niyo mga katay mga ulan. Magkagunahan kita niyo barakat ding Tuhan. Magkagunahan kita niyo karayawan ding Allah subhanahu wa ta'ala. Dahing halangit yari hababaw singgumi. Uno yan. Kaya panjarihan kita niyo sintuhan buod. Kaya panjarihan kita niyo patag. Ingkatan kaugunahan na to. Ingkatan kaya panjari sintuhan likhidmatil insan. Supaya sa manusia dumayaw. Ilangit iwan lupa, bulan iwan suka, dum iwan adlaw, iwan singkatan tan ini, kaya panjari sintuhan para sa jakatu supaya kita makapagtag-ipon marayo. Sakalin langit iwan sin lupa, may magad sing kabayaan sin Tuhan, impiag papanjarihan di magad. Waybihan, mga anak apo. Bangsa jay manusia, bukon sila nagdaruha ka, halawm sing kauman, sagawa, iagad nila, ingkabayaan sin Tuhan, na maratsaya sila marayaw, nagibadat sila marayaw, lapatah na alayhim barakat. Na wala man sila naginang marayaw, wala man sila nagibadat marayaw, bukon na barakat impiyataw, hindi matungding halangit, marikapagumi, lawan na simbarakat, mulka na ibang bala, ibang musiba, waliyadu billah. Sa kawa, wala inu-inu na to, biada kita niyo sinagngita basketball. Mag-uyumin tao, mag-ulakin tao. Yung favorite ng basketball. Yung magbuk sinamura. Masuntok niya na may mga anak ni Halumbay. Kapag kitaan.
Biyan hadjahad tuwing katutan niyo. Nangita-ngita na sadya. Nga tuan. Bang nato, hatihon marayaw ang kahalan, mag-double time kita niyo. Pabaran na to, paanak apa na to, magmumusing kabuhi iwan sing kamatay. Sa kalituang biyahon yung kita niyo mag-double time hinang. Taudlong ning gadjit tawang uno. Na. Manglaw na on overtime ta. Na mataod. Pag overtime kautuhan, hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala wala kimakangimanu siya babaw singgumi ya singi ama sa inyo. Subhanallah. La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Ano garaan na mo sila? Karayawan. Sumagawa. Wala dahinangin yadto. Walakin kazzabu. Sumagawa inhinang nagputing. Namumuting patao, namumuting patuhan. Chaltay pagbisara na, bang kaulong na rin mamuting, di mo makawain bihay nilang po. Turayan tuan. Walakin kazzabu pa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Pagmansin Allah Ta'ala. Pagka sila nagputing, na piyaratungan na mo sila. Tutong basan piyatup na mo hinang nila. La'allahum yarji'un. Kalu-kalu. Adakala makapagtawat sila. Na mga tuwan, matawad wala nakapagtawat. Aula-aula na hamasya na ito ini sabab wayroon mag-admit mali. Way mag-admit na sa siya. Way mag-admit na sa siya papagkahin niya. Aula-aula na way nag-admit na sa siya nagtuhan. Rasul sallallahu alaihi wasallam piyataod na yung paglapal niya, astaghfirullah al-azim. Malaingkan. Ubus na biyay tasin mahasot si mahatinggi, way narusa niya nakaunayon nakaunay. Sa kawahinang niya biyad. Halapal, hahinang, katantan, piyataod niya. Mayta. Sambi na liling siya sinasawa niya, huwag niya si kiniya pag-ibadat. Nakapamung na nasawa niya kaniya, may takaw na biyanahan. Sinuwos na yampun na sintuhanin do sa muna kauna. Inagin niya, hipagsukur ko pa Allah Ta'ala. Ngayon kita di mga tuwan. Palman si mahasot si mahatinggi. Alam taraw. Way no kakita, nabang way kita si mata mo, suway kitaon sinatay mo. Nabang di nakakitaan si mata mo, sambil atay mo rin mura kakitaan na. Siya na ba, uya din na ba? Nayatin ni alam taraw. Kita atuod sim pangatayan mo. Bukun kita unsim mata. Ingkita sim mata murugaing. Ingkita sin atay murugaing. Naimbihaon, kita asin atay mo. Anna Allah sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Kita sinatay mo. Sinsa bunal to din Allah Ta'ala, piya panjarihan kau. Piya panjarihan kamu. Ma fis samawati wa ma fil ardh. Halawm silang iwan halawm singgum. Wa asbagha alaykum ni'mahu zahiratan wa batinah.
ampa na siya wud sintuhan, ampa na piulak palik sintuhan ing kararayaw. Kita na si mata mo iwan sinwala. Uno yan. Supaya kau kumawa simbarakat dengan Tuhan, bukun kau kumawa simulka iwan bala. Tuhan tayo mangudna mo. Tayo nga sa babian, aun hambuk tao pilihan. In tao pilihan ini, impamung niya pabaran niya, di ko na agaruning kabayaan ko. Pagka aon magbabaya-baya ka, kung aon nagdaak ka, kung aon naglang ka, kung kaniya ni nagarun ko. Naunin agi niya, likulli shay'in samarah. In tiap-tiap pakaradyaan, bang aun beginning, aun ending. Aun result niya. In bunga sininang mangi, sangi-ngi. Sabab mati puningi. In bunga sininang marayaw, sarayaw-rayaw. Naginiabaran niya, doon na kuhay ng marayaw. Pagkakaw timagna si marayaw, imbunga niya sa rayaw-rayaw, biyadi nin dagbus. Ta'jin. Ta'jin. Mag-us-us kaw. Lawang simbata biyahon, mag-take advantage kaw. Bang kaw mag-us-us, maglako-lako na yung tuhod mo, di na kaw maka-us-us. Yan pa na kaw mag-us-us, yan pa na kaw maluko-ligad. Naluluko kaw, nalilingad kaw. Nag-aaluhoy kaw, nag-aararay kaw. Na, mag-us-us siya pahinang marayaw. Labi awla yung piyag-us-usan niya, mangayo, kaampunan patuhan, utuhan ko ampuna ako yung mapa. Iwan mag-us-us siya, mangayo, kaampunan papagkahin niya. Utay mangud ko, magmaap-maap kita. Aturan niyo yan mga tuwan. Naing kita niyo bihaw. Ta'jil, dilihun. Bukun mag-us-us. Istambay. Ako pa'y sablong ninhansam. Ako pa'y sabing maas. Ako katantan. In ako mga tuwan di manjari. Iblis. Kaya lamuran sin syaitan. Di kau maka-accomplish nang, di kau makajukupi nang bang bukun aon lumamud kayo mo. Dahil nga sa babiyan, sambil Tuhan na to, magbaita siya kami, may kanisa-isa niyara. Siya mapatut magbaita ako sa mabisa-isa niyara. Sa baita niya pa, nahnu narjukukum, kami magdiril kanyo rijiki. Turayan tuan. Na, unin bukan niya, hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau antal ka'akhaka biwajhin tali. Ayaw niyo tuod lupa sa ing karayawan, misanda tiyo-tiyo. Tiyo-tiyo karayawan ay mulupa sa. Biya din yung dagbos. Misanda kuman, bang kau magba, kiwan sintay mangud mo. Uyom katawa. Bihon tuan, mustak na rin nga puli po kay nastol. Na.
Amo yan, intao yan. Amo timbeta niya. Mag-us-us, mangayo kaampunan patuhan, sa wabi mo kaingatan. In cardiac arrest. Arison ko si malaikat na tutug. Arison ka wapanawan. Turayan mga tuhan. Na wihanin dagbus niya. Awang pahamo kay napusan. Kabtangan niya. Na asubo siya. Hisiulong ni mano siya. Sa rayaw-rayaw ha pangatayan mo wang mo siya kakitaan. Inna nga sububakay, ini asububakay. Hisiulong ni mano siya. Kuyagan kawang mo siya kakitaan. Ninagin niya, man kana li haja. Intao bang ko kakitaan kuyagan ako, amin tao taga maksud siya kako. Hindi natin niya ito. Amin makatawang ako kaniya. Amin makarihil ako kaniya. Aturayan tuhan, amod tulong nen tao. Makuyag ako. Makuyag ako umatud kaniya, makuyag ako rumug kaniya. Amin tao, amin aun maksud niya ka ako. Turayan tuhan. Naampayim kita biyahon, yan na isablong na nagbalik, kuno na ba isabiyahon? May tayad to. Sabab, la khaira fi syarab. Wala syarapun fil khair. Wailaw niya karayawan hata unang lupas. Lupas niya indirihilan kaniya sintuhan way karayawan. Ingan lupas, way tud karayawan. Sagawa, la syarafa fil khair. Di kalupasan intao naghinang pamarayaw. Ampay naginang pamangi lupas katanda. In naghinang pamarayaw, yan panatimao, diyan panamagdarayaw, wayron lupas. Dahil nga sababihan mga anak apo. Ayaw na to lupas, unin nikmat, dihil ka to, tanyo sintuhan pabaran na to. Rijiki na to, ayaw na to lapasun. Hisud na to pakawayaan sin Allahu Ta'ala, magparuntungan kita niyo dunya, iwan adlaw akhirat, amuyanin hindo ka to taniyo, sin Allahu Ta'ala, piya sampay sin kanabihan, nabikyan nawa ng kanabihan, piya sampay sin mga sila, makahati ka to taniyo, mura-murahan tub-tub na jaridto, salam doa na mo, ang mga anak po na mo, hatiranan na magunay-unay kita niyo, mag-arad-arad kita niyo, hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, magmuhut-muhut kita niyo, himinang sindaakan, awla-awla na tumangkis sinliangan, subhanaka, Allahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illallah, nastaghfiruka wa natubu ilaik, Allahumma arhamna, wa afina, wa afu'anna, wa tub alayna, ya maulana, innaka antat tawwabur rahim, Allahumma nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma alif baina qulubina wahdina ila siratikal mustaqim wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.